Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kisamla puli naka council jong Kabalawan College Student Council Umsning Ripoy District. Haka khat tari unai weng arja apasau kilawan ban ajing Krisha ni kisamla puli ki basyong yak hi sya tangan. Hapalau ka apes rekam u Vice Chancellor. Bandawa resign nakakam namar ka jingsngap minthi ya ki jindawa kisamla puli. Habaya kran bat u President Kabalawan College Student Council. Ulaong bakiwan ban ajing Krishan pura yakini kisamla puli ki basyong yak hi ban punbori u VC ban resign. Kilo ongru bawat lada usngap jar hakabede bakani nakliang jumki kin Krishan bet bat kermen hakawi gaski unsa resign. Ni one student council hi jong Kabalawan College Abraham Sning. Pan mengikuti baka Kabalawan College ling makane humo affiliate to Nehu. That's why we come here to support the students here Nehu Eastern Hills University. But I'm still making nang ba haksi mawan haksinem banwan kang wangi law gidon kamro ngi kamsuk kumtahi ngi ro ndon si kumtahi kali ko ngaru mu presiden juga council Kabalawan College Umsning ngatahi wana anji bersama kini ki para samlaju ngi tam kakabayde bakani kadi namta students rights si jongka jela jungi bergawi namta future jongki ka samla pule om tang hanehu reha ber ko jelai bergawi lamba kajing job jongki mah kene kajing protes jongki bang ada kene kon urlong bagi kermen ro kon urlong ya duai indon kat berki balangim gimla unwan melaksi sene bani don lambat ki kene sakaru lagi jing duai jungi dak support jungi bagi social media lamba entah mau pressure de kajiku bani kong kalong ba kum college jungi ro kumbala berap ini menemu college jungi ro kade under Nehu mo affiliated under Nehu de ngirung iso bang indon talang ke hene untuk kene ka protes kenangan yawan ngiwan kumba khat prangut na college jungi wan betang council jungi para members council tika ikajing ijupi kugi kena ulama bade wadu kajing saban thi jong visi deh kumba long mentate bisa ini ba kajing menti ka don bet hai ro pi yuma protes ka no ka kamru kajing menti ka don bet laki higher authorities dese ba ki mon mersngap kamba kat ba kidang menti maki ngirung nang ai mersim bet yakini ki semlaju ngi ba kinang ekun bet ba never give up mo kumba ang tin ngwe never give up one day he will have to step down as far as I can see one day he will have to step down hiwan tang pi prasna sekolna wan hiwan tang para students Asu invite lang ki UI College sudah ribuai ba subha berpelat lang kapor spi cisngi rumah bantuan kami lang ini para semelas ni tang kajing wan jungi melaka siru se UI College cisngi na boy kin yo kajing jingkermen kin bang yo bagi don ki support lagi wi kena boleh juga jelaru oi om tang bagi ino bi tang akan Nehu Students Union berka KSU det ni tolo da kalong kumne kaden am kajing kata ai boleh peti nomor kena gelami samadan manaki oi kadon bet kajing kata kadon bet kan kata bet kan diler wi kapor by day berka exam kan kata bet tang ba first kali rights jungi kita baru sama hadin kong ihap benyo suai rights kada inda ngilayo e rights jungi te ke ba hadin sai pe kerja jeng nanti jeng pipi alap ember kumne kena bila yami samadan manaki kena boleh em kan duk mentai duk bangas tang bade student mo duk mentai ngapa lap mo tang kane kali first one mentah bakal di duk berkin yami kumne nama ba kajing menti along palat deh tadi tang ba tahu bawa menti utre ban kerana kapal syai itu kalau